biakinn pai hanga mo laki sa te nuam sa a ihituya luanga mo thuki gente ngai nop sa khuti beng phial zonga mo abiakina nuam ivo sakmana Christian ki hilowe ve Jesu isunga ong ten lebek Christian ki hi to mana tunia na upnawu kwa tunga kinga sialal tunga kinga mo sia khwal tunga kinga mo hipol pi tunga kinga mo ai ke Jesu tunga kinga chin thung khen ding hi chi pen kwa tunga kinga tam na upnawu a Jesu ngiat inei nai ke le bang za ta in pol pi ai ki hel zonga Christian ki hilo mo ke ve pasien mu na nangak naw Amaan ke le van tung tang lo ding hi man tàu pao nang bek ma van tung ka tun na ding le leitung a pasien mai phao ka nga na ding nang bek ma tung kung ki nga hi a chi thei ding in to pan thu phang pia hen